nyuma y'amezi ane M23 yigaruriye agace ka Bunagana kari ku mupaka wa Uganda. Kuri ubu uyu mutwe w'inyeshyamba wigaruriye agace ka Namugenga nyuma y'imirwano yongeye kubura hagati ya M23 n'ingabo za leta FARDC. Muri cyumweru dutangiye Barana Inego TV tukugeza amakuru agezweho mu karere n'ahandi ku isi. Mu mirwano igomeje guca ibintu mu burasirazuba bwa Kongo, kuri iki cyumweru inyeshyamba za M23 zafaca agace kitwa Namugenga. Kuva mu kwa kane bimwe mu bice byari bimaze iminsi bitekanye hongeye kumvikana amasasu n'imirwano ikomeye hagati y'inyeshyamba za M23 n'ingabo za leta ya Kongo. Kwa gatanu imirwano yarakomeje, kwa gatandatu nuko, ndetse no mu gitondo cyo kuri iki cyumweru dutambutse aho M23 yafashe uduce twa Muhimbira, Nyaruhondo na Namugenga byari mu maboko y'ingabo za leta. Aya makuru turi kuvuga yemejwe na bimwe mu binyamakuru bikorera muri Kongo. Zimwe mu mbuga zavuze ko amakuru ava mu basirikare ba leta ndetse muri M23 yemeza ko tuduce tuvuze haruguru twamaze kwigarurirwa n'uyu mutwe wongeye kubura intwaro kuva uyu mwaka watangira. Ibi binyamakuru bivuga ko ingabo za leta zahungiye mu bitaro biri mu gace ka Namugenga. Namugenga ni agace gafite akamaro cyane ku bari ku rugamba kuko niyo nzira yerekeza mu mujyi wa Goma uhana imbibi n'igihugu cy'u Rwanda. Itangazo ryasohowe n'ingabo za leta FARDC mu buryo bweruye zishinja u Rwanda zikavuga ko abasirikare barwo aribo bateye ibirindiro by'ingabo za Kongo bitwikiriye M23. N'iryo tangazo FARDC ivuga ko imirwano imaze kugwama abasivile bane, harimo umwe wishwe n'amasasu ahitwa Rangira. Abandi batatu bapfiriye Namugenga imaze gufatwa na M23, ndetse abagera kuri 35 barakomeretse harimo abana. FARDC ivuga ko ikomeje kwitwara neza ku rugamba. Nubwo FARDC ivuga ko abatangije intambara M23, uyu mutwe nawo uvuga ko ingabo za leta zifatanyije na FDLR na Mayimayi zabagabyeho igitero nabo birwanaho. Ni mu gihe kandi abaganga muri iki gihugu cya Kongo Kinshasa bari Karungu nyuma yuko mugenzi wabo atwitswe ku mugaragaro. Abaganga b'Ibeni muri teritwari ya Beni batangaje ko bagiye kureka akazi bakirara mu mihanda bakigaragambya kuri leta bashinja kutabacungira umutekano nyuma y'urupfu rwa mugenzi wabo batwikiwe mu bitaro ku wa kane ushize, bikorwa n'umutwe wa ADF urwanya ubutegetsi bw'Ubugande. Abaganga batangiye imyigaragambyo ku wa mbere tariki 24 Ukwakira ikazamara iminsi 3 bagamije kwerekana umubabaro batewe n'urupfu rwa mugenzi wabo watwikiwe mu kazi ku wa kane ushize, bikozwe n'abarwanyi b'umutwe wa ADF. Mu nama yahuje abaganga 20 muri teritwari ya Beni kuri uyu wa gatatu tariki 21 Ukwakira 2022 yemeje ko bagomba guhagarika akazi bagatangiza imyigaragambyo y'iminsi 3 guhera ku wa mbere kugeza ejo ku wa gatatu, kandi ko n'abandi bakora mu rwego rw'ubuzima nabo bazakomerezaho imyigaragambyo. Inkuru dukesha Actualité ivuga ko Dr Godfrey Mbeho uhagarariye ihuriro ry'igihugu ry'abaganga muri Beni yemeje aya makuru. Yagize ati, murabizi neza ko muganga Sylvie yatwitswe yumva ubwo yari mu kazi yarayizamu. Ni ikintu tutakwirengagiza cyangwa ngo tukihanganire nk'abaganga b'i Beni kuko kitumvikana, kandi nta kwezi gushize duhamagariye ubuyobozi gufata ingamba zifatika zikamucungira umutekano nk'umuntu witangiraga muri ako gace. Muganga Mbeho yakomeje yemeza ko atari abaganga gusa bazakora imyigaragambyo, ahubwo n'abandi bose bakora mu rwego rw'ubuzima bazayikomeza nyuma y'inama y'abaforomo iyitegura iteganyijwe mu cyumweru turimo uyu munsi. Urwego rw'ubuzima rwibasiwe n'igitero cyagabwe n'abarwanyi umutwe wa ADF ku wa kane ushize mu gace ka Maboya. Ku kigo nderabuzima cya Maboya umuganga n'umurwayi baratwikwa, naho abandi bantu 5 nabo baricwa. Sinasuza kandi ntavuze ko u Rwanda rwanenze imyitwarire ya Tshisekedi kubera ibitero bya FARDC ikomeje kugaba kuri M23. Guverinoma y'u Rwanda yanenze imyitwarire ya Perezida Felix Antoine Tshisekedi wakunze kugaragaza kashyize imbere inzira ya demokarasi yo gukemura ibibazo by'uburasirazuba bwa Kongo. Gusa ibitero bya FARDC bikomeje kugaba kuri M23 n'imvugo z'abategetsi b'Kinshasa bikaba bikomeje kwerekana itandukaniro. Ni ibikubiye mu itangazo Yoranda Makuru usanzwe ari umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda yarayanyuje ku rubuga rwe rwa Twitter. Guverinoma yavuze ko bitandukanye n'ibyatangajwe na Perezida wa Kongo Kinshasa k'igihugu cye gishize imbere inzira ya diplomasi yo gukemura ibibazo mu burasirazuba bwa Kongo. Ibimaze iminsi bitangazwa n'ibikorwa
bigaragara ko Kongo Kinshasa ikiri mu nzira zo kongera imirwano. Ibirenze ibyo FARDC ikomeje gukorana ibirenze ibyo FARDC ikomeje gukorana n'imitwe itemewe irimo FDLR na Mai Mai. Yavuze ko ibitero bya gisirikare ingabo za leta ya Kongo zongeye kugaruka umutwe wa M23 bihabanye n'ibigenwa n'ibiganiro bya Nairobi na Rwanda muri Angola, ndetse yungamo ko gukomeza kubiba amacakubiri ashingiye ku moko, gukoresha intwaro ziremereye hagamijwe kurasa ku duce twegereye n'umupaka w'u Rwanda ndetse n'ibirego bidafite ishingiro ku Rwanda katari ibyo kwihanganirwa. Kuva kwa kane cyumweru gishize nibwo imirwano yongeye kubura hagati y'ingabo za Kongo Kinshasa ndetse n'itwe yitwaje intwaro irimo FDLR bakorana n'inyeshyamba za M23. Uyu mutwe mu matangazo wagiye usora wakunze kugaragaza ko ingabo za Kongo Kinshasa arizo zatangije iyo mirwano. Hagati aho Perezida Felix Antoine Tshisekedi mu ngendo amaze iminsi akora mu mahanga ntiyahwemye gushyira u Rwanda mu majwi avuga ko ari rwo ruri inyuma y'uriya mutwe, ibyo rwakunze kunyomoza buri munsi. M23 akunze kugaragaza kenshi ko yifuza ibiganiro n'ubutegetsi bw'i Kinshasa, ariko nanone ikagaragaza ko mu gihe cyose izaba yagabweho ibitero izirwanaho. Hagati aho kuva muri Kamena uyu mwaka ubwo Nairobi haberaga inama y'abakuru b'ibihugu by'akarere yigaga ku kibazo cy'umutekano muri Kongo, abategetsi b'i Kinshasa bari bemeye ko hagomba kubaho ibiganiro n'imitwe yitwaje intwaro, gusa birasa naho bamaze kwisubira gahunda y'ibiganiro. Kandi Perezida Tshisekedi yemeye agomba kuyikurikiza ubwo yahuraga na Perezida Paul Kagame w'u Rwanda i Rwanda muri Angola, ndetse yanayisabwe na Perezida Emmanuel Macron w'Ubufaransa ubwo yamuhuzaga na Perezida Kagame i New York muri Amerika mu rwego rwo gushaka umuti. Gahunda ya Kongo yo kutaganira na M23 yaraye yongeye gushimangirwa na Minisitiri w'itumanaho muri Kongo akanaba n'umuvugizi wa leta Patrick Muyaya. Yavuze ko nta santimetero n'umwe y'ubutaka bwa Kongo igomba gusigara mu biganza by'umutwe wa M23, ashimangira ko hagomba kwifashishwa ingufu za gisirikare mu kwirukana uriya mutwe. Ni mu gihe umunyamakuru Steve Wemby yatawe muri yombi aryozwa u Rwanda. Umunyamakuru Steve Wemby uri mu bakomeye bakorera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yarabatawe muri yombi n'inzego z'iperereza z'iki gihugu. Steve Wemby ni umunyamakuru ukora inkuru zicukumbuye ndetse n'izerekeye ibyaha, akaba asanzwe akorera ikinyamakuru The New York Times i Kinshasa. Umunyamakuru yaratawe muri yombi n'urwego rushinzwe iperereza muri Kongo ANEL nyuma yo kumufatira muri Hotel Leo iherereye muri Komine Gombo i Kinshasa. Atabwa muri yombi yari kumwe na nyina umubyara, umugore we ndetse n'umunyamakuru mugenzi we Pascal Mulegwa ukorera radio mpuzamahanga y'Abafaransa RFI. Gusa abo kari batatu amakuru avuga ko barekuye mu gitondo cyo kuri uyu wa kabiri. Wemby yataye muri yombi mu gihe yaramaze igihe yikomwa na benshi mu banyekongo ku mbuga nkoranyambaga bamushinja gutangaza amakuru abogamiye ku nyeshyamba za M23 n'u Rwanda bashinja gufasha uriya mutwe. Abenshi bamushinjaga kutabogamira ku gisirikare cya Kongo, gatangaze ko kiri gukubita inshuro umutwe wa M23 bamaze igihe bahanganye mu mirwano, ibyo baheraho bamwita umugambanyi. Steve Wemby yatawe muri yombi nyuma y'iminota mike Minisitiri w'itumanaho muri Kongo Kinshasa akanumuvugizi wa leta Patrick Muyaya amwikomye nubwo atigeze atangaza amazina ye. Muyaya yavuze ko yababajwe cyane no kubona amajwi y'abasirikare ba FARDC bari ku rugamba asakazwa ku mbuga nkoranyambaga, atunga urutoki umwe mu banyamakuru w'igitangazamakuru mpuzamahanga nka nyirabayazana wo kugira ngo asakazwe. Kugeza ubu nahuza aho Wemby afungiye itabwa muri yombi rye cyakora ryamaganwe na bamwe mu banyekongo bavuga ko kuba yuzuza inshingano ze nk'umunyamakuru w'umwuga bitagakwiye guhinduka icyaha. Iyi yari Intego TV ikomeje kukugezaho amakuru agezweho muri Kongo. Kora subscribe tubane buri munsi.